mbuko watufeera hamusharaba watufeera habwe bibi tushware tukabasa kwigwa tuta Timarhanga yolneta program ya Msimanta kandi of course nizo bali ya Sunday ya kabiri y'ebiro 11 byokweza kwa 8:12 amena twongera kushashanika ya Canon Bob's Mwesje ogunideni wa St James Cathedral ahabo kutwarwa kumukazi we kumukambani wari kumanya kandi mukama yongere kujwe kamanije ecweka tutahikaho necweka tobujurizi mutabari cyo mucweka cy'ikigambo cyitsheri zoba icacebimbere Reverend Father Leo Tinkatumire ukine Claire mpaka harishaitano twatungomisha gukutayisa owishemwe Eunice Zainemba bazi kandi mukama akamujuna mukama yamukoraje obwa hato Eunice nomushomesa kandi nashomesa haringano high school abantu bangano high school ngana junior we want to say we greet you kandi ntubakunda mnonga mwe bari no kunda program ya Msimanta mwe bari kunda TV wesi na no kujagira mwene wishemwe Eunice twakushemererwa kandi twakwakira nyena chira oriro taticha Eunice ndibeje Claire abangano wasabari bata ngano high school bari kimnonga kandi babaramsya amina twasimemba bazimu kama naye bari wakureta mbwenu ntuyenda kumanya Eunice ogunoha Eunice akazarunga Eunice ainemba bazkamkama ndizina ni nduga butamo St Mark Katungu nko burisa hati uburyo mu ruribare achidiconary kandi nkazarwa rukungiri umucyare cyo bakweta Buyanja sub county kandi ndiyo mwana wazirwe umuka yo mwami n'umucyara twirire Yosia bigirwe n'umucyara we Florence nkabazira banyorire kandi bakankuza nibe baremno kuzagenda kumanya bazira aba tukaba nkasande kije tuzahira mzo tushaba ningebyo bikaba bitariyo itukushaba tukureba tutyo ekejone kayaba Kristayo Canon Yosia no Canon Church of Uganda kandi akaba twegesa kumanya ngo Sunday nkema twine kuza kushoma kabana kandi akaba twebembera tutwara okotine ko kubasa kuchidojinga that was good so ntenda kumanya tsha Eunice obwiro we utwata P1 turiyo twatambira twazamsinya 1 ntenda kumanya urugendo rwawe rwo kushoma hakabamo kwesika abo kubanoreba urugendo rukuza kugira utere kanjunwe hariho kuba kusindikirize bikakunyiga utkunkare kanitirize Yesu ategeka amagaraganje mbone ntenda kumanya Eunice urugendo rwawe rwo kushoma rukatambira ruta school fees kabereho ntenda kumanya urugendo Ore Claire Canon Yosia twirire ni anko wanje akambugana ndiyo mwana mpereze kuferwa bazire yanyakira ndiyo mu P4 yanshomesa yansupportinga uno mchara we Florence tutine buzare anko anko wanje yanshomesa from P4 sente zitariho yanyamba naba ninye nabe ninyamba nabarumuna banje mwe nakutwahereze kuferwa bazire yatwakira akabana twena yatureberera ninye nabe bazire bona bagatwarwa mukono gumwe tata na mama atkabanza twaferwa tatitwe twahereze mawe yansigana ko msiniya 1 konka Yosia twirire akana chindebera tukineho mama kuyafira abana twena yatuteking on batureberera batora nangwa nyo nagumana barumuna banje umuka yatureberera ahitwa intuturo muko wita agumana baherezo byambi konka mgiyo wayo yes ndukureberera abana barumuna banje tukaturya bisho bana twonka so iyo ni wabari mukuru ninye nabendo mukuru yampereza scholarship umwishome yayendiye twachamakanda secondary school na banshomesa kurugumsinya 1 kuhikasi ni ya 4 oshomanota hakurebera tabaro nshomani ndaha ndukureberera barumuna banje umutaka ayine myaka mukaga nabareberera twakuru muryejonju nangwa abantu tubabyetegereza bamanya ngo abo bana mbija kusikara konka nagumsiriza nabeco kureberaho cyango aharo barumuna banje kandi twakura twena twashoma
twashoma twino kugumirwa kwango ahabwo kuba bampe bitabo mbagana na barumuna banje ishomero ndyo ryendashashura school fees kandi iyo si ari kutusupportinga mu buri kimwe cyona parafina sabuni baturebera no mucyaro we Florence banka Guardian Angels baturebera twashoma kunahereze senior ya kana banya advisinga kuzo college on PC naza grade 3 najishoma ahabwe mbabazi ishomero cyo twateraho na Canon na no mucyara bakutwateraho kunagihereze naheza kutunga certificate kazi riye 2007 nargayo natunga government payroll 2010 2011 nagaruka mu A level aho kuba mkanture nyine cyetengo cyo kushoma haya nazo mu A level kunkori ya government tungo mshahara yo tungo umushahara embaba zampera hanga yantaho favor yo kutangaza nashoma A level nageze nkumi twazo tayunisi obire bwo kushomesa kandi ukaza musini ya 65 ukabitwazo taho nkabanza nashoma weekend program nzayo mu weekend nshoma kunahereze banchirza nashaba leave banchirza naza full time asini ya 6 na senior nakora mo kandi kuturira kimwe ishomero na nazire na nashirwe watunzire no mushija nkana tunjira mushija nyina abana babiri nagaruka mu A level nashoma na marasinya 6 nuko kujoininga university kuneze kujoininga university nashoma nafuna degree obwe tuyo tujoininga university aho kweshomesa rukwehera ninga nawe tukirya hamukono anko wita anko kana supporting partly kandi nanye ndukwetera school fees na no mushija ari kun supporting so nagumizamu nashoma university nahikaje mnonga nakora English literature habindu so ntenda kumanya urugendo rwo kutunga maka itwazo kandi bonire ninga nabwo twagombera mukaki ushaka ko maka twagatunzire kandi nakunaza inafu okugumirwa kwangu ntenda kumanyana naho wabugana buganire izina rya mukama wa Yesu Kristo umukusherwa kwanje tindagumirwa mnonga abo kuba kandi kuriro mukaye mkono mirungi kandi rukutina rahanga ndiyo mwana nkajumwa ndiyo mu senior 4 na tanduko bwo rugendo rwo kujunwa naguma ndiyo mucerezo mishoga rahanga so what forced you kugira ngo junwe no manya yunisi abariyo bare program ya Msimanta no gambira umuntu tubito yicereza Yesu akategeka amagara gawe hati muyicereze narebereke mwene no shanga ariho umuntu kugira ati nyuwe naza kuyicereza rahanga yinece tanze chansindika chanta atisika kiti ngabona akamanya mukama wita simu nyowe okwicereza Yesu Kristo embere inabendumu ekene nejemesereza kugira ngo harwembe echange chibasa kutomukabi nkabana bembatura twenka kandi nareba ngo nantine Yesu nko muzire tinkwija kubasa kurujira umbufuzi no mukurebera abana kandi nko mwana mukuru naja icetengo cyo kumanya ngo nantajunurwe tirabe cyo kureberaho arubarumuna wanje nkanta kagiro mbiense munonga abo kwa nkantura nindeba nguriyare omunsi ndi mbene kankatine nkatarijera mugasho twantine maskogona mu future mu biro byo misho ndufiteka ngo riyare nantabwine Yesu ninja kuremerwa mu muhanda abo kwa pressure care too much abashija nibenda bakutishure bakuyihama protection etarho yamani namanyangu nantajiro muri Yesu Kristo tinkwija kurabo mwena yakira Yesu Kristo ko mujuna magaraganje ahabwe mbere zitoye turumu zo kuburwa matches November supporting on renkanimbi sharing ana mawe mwene bikabutari enough konka mwene atekateka ngo kurigiro mbemba tugesa kugira ngo uryo muri Yesu takubasa kubareka batwegesa batubura ngo waba otine baziri wano lacking waheza kuzomurura Yesu no shanga mu byona kandi kunagireyo byona nabishangamo
mukama wetu asimwe barumuna bawe hatubwa hatabaringaye umwe no muzarisa kashoma yaheza ine degree undijo aine business akashoma yaheza nayikoresa muri Kampala undijo nawe ashirwe umusorkare kandi aine business nayikozesa turije mnongo. That is beautiful. So tshayini sintwenda obutumu bw'okuhereza na minonga abana abaryefuzi abatachine masiko abari kuteka tanga umbwene je niyo muheru yabo. A message to them. Message nengira ngo obufuzi tuburukwita kurekana hito famutuma kandi ngwabo rwo mu Kristo byona nevamu nabo muzire na providinga umuru buri kimwe cyona umuru imbera zona ahubwo kuba nkanye tinkanta shemeye kushoma ngawashanga ngo hatiya nyene degree niyo mushomesa ni nsimaranga kandi manyangu wabo rwo muri Yesu tine kikobasa kurema. Ebigamba byo byamuheru Unisitiri kuhendera kandi ramsi abantu babona mnonga barumuna bawe abeka yawe then twendere. Nindamusya munonga abazire banje Kanoni Yosia twirire na Aunt Florence bakambera angels. I still call them guardian angels. Sima kandi ndamusya mushija wanje Kamukama Edwin, ndamusya Reverend like Asima ahabwo gumana mentoringa natukuza ndi Mothers Union leader ombriso bwe ndamusya Ngano High School fraternity na headmaster Reverend James n'abatukora nabo bona ndamusya barumuna banje Joan, Fiona and Doreen n'abana banje Nelly, Ivy, Divine and Arho. Nanye naramusya na aba TV West mwe bare mnonga kutukunda n'umwe encouraging na mnonga program yandi amsimanta. Thank you so much, Teacher Eunice. Teacher Eunice, I nebabazi mukaba mjirije ya mujuna kandi shwari kuratara mujunere kuratara na mushomesa hindu kugambira. Konka habwe mbabazi ahabwo kumujuna mukama ya mjirije mbabazi ya junwa kandi kiyahereza kumujuna obwahazi no mushomesa wa secondary Ngano High School. Nembabazi nyinji mnonga iwe efuze liyokwe nureba ngwe byawe bishobere nureba ngutocine masiko iwe yekwatera hanga mwikiriza tegecha magaragawe naija kubera bucumwe naija kubera umuzire ubwo muziro watirwe rere byawe byo na wabi mwegekera shwari tubukabira kubatunji kandi twasima imwe n'abayindi bare program ya musimanta na mnonga abataka junure wabo taka junure akanko kire ko kujunwa aho kwa shwari ebintu byense no bushaka mureke twikirize Yesu ategecha amagaragitu tumugambire byitu tumutakire byitu haza hasigara atukorere byembabazi aho ko kumugambire byawe utari kubira kubana n'abagambire to kujunwa urugendo rwe turwanguhi noteka kuba osimbire mezi noteka kubo yino wogumana kwimusya mukaci wogumana kushemusi akwa harabo kugira stani yote kabiraga stani te kabiraga nubwo kubojunurwe kandi yo nece mana mnongo gumuntu junurwe mweno mu rugendo rwo kujunwa nuterwa mwensi bonyingi kunkanto itaga abantu barahanga gumana batuye twitaga abantu bo kutereza ubujurizi nkabacyaye sahaba yagumana ija hagati ubujurizi ni ushuwari aho kuba wayenda kubanda mukaci ugakoyimuka nimbendeza kujunwa nimbendeza Yesu ngo ategeje amagaraganyu program ya msimanta ndenda kikazaba 20 izarengo muri shaha ina kandi ntwendera shayitano twese tumreho ningaruka no kutumwa bwanyu.